Whatala whatu le whaopoponga o telefou mai Sāmoa o se mai le whaafonga. Wa sauni leisi vaenga o le tua le fast o loo teite ia e le fionga ia la auli e toi whaatu le lafo lena whai a inai le HRPP na o lanto whaatu ina mua mui le pāne mene o le le whaatu atua ina le o le teite inga le fionga fia me e a vea matamai tai pāne mi o le antanu. E pei o na sila fia na te tu whaatasi tu e lua o le vang whaupo whai o le whaatu atua le tua Sāmoa o tasi e te e nai le lafo na whaatu ina. Pei tai le whailo inga lau tu stala ma le fionga la au le waiasu taruai na ia wha amala malama i nai le mafuanga o le toi whaatu wai o le lafo lava le ne e tasi. Na mātou ta talo iai tolo. Mau te rei whapea tu taofi. Le ai. Tolo. Tolo na iei mafuanga mai o io. Lena mātou manatu. We have to fix first thing first. E le lawa umal mena mātou mana oi. O la mātou vai. E le ta taua na iei se se te te e lango le mele no mai fai. A leo mātou watu talano. O le ngangana. Mai iei foi wha moe moe. O le sa amata mea le whianga le taitai ma le tuangai. Ia. O ma vai nā tai mia pe fona talo atu le taitai. Ar keimi kongu lan nei. O le mta upu lea. Na fisiringi fo i le taitai le tuangai so na fina ngalo le mta upu lava le nei. Le whai al matu lafo mal matu loa. E whai eina. A le mele matu te su ea. O feo iei le amiotonu. Feo iei le amiotonu. O lei mi saanga e whai. E le lainga whau whai o lo pulea le malo. Torsful lima. Ia leo whai u whai pune. Feo iei le amiotonu. O amiotonu ea ni mea pisa mai ai. Whai loe te tai o le tuangai le vaiaso taruai. Na o atuai nisi o le vaenga o lo taita ia le fionga lauli, e tānu sanga ina lo lātu te tū whaatase, e lango ina le toe whaatu ina o le lafo le nei o le le whaatu atu ina, e ave esei le fionga le tamai tai pāne mia. O le utali mai le sa avea ma minista o mtanga luengo tinama tamai tai, sa tauli mai ina le porkalame o le poloketi o le miliona ta alai le atunu. Le fionga mulipola na rosa ale mo yo e lon fina ngalo wa tua ia se o ia e le ua ave nei ma minister mtanga luenga e faila ma me fainga luenga wata ua leilo lo SMI ile ofisa o fa mau nga umalawa yai wa umanga digitize o correspondence for I watu ina mai le matanga luenga tinam tamaitai e refer umalawa mtanga luenga tinam tamaitai o te lei loa la po fefa vai ai vai ngale wo o wan ma ave fai mai mau pe anga video ngale o ke alma na ta ua fui mul pola o na o le tolu peni sai te tono le office ai no fo i mani faila e le fato a fa se e to e tau ave le to finga ministai le amtanga wenga sa tau ave ina le sui le HRPP mai le paia inga taruai le fionga sili e patrioti Fai loe le fionga le ministai alanga aia, wa mai atu inatu le kāpeneta le mata opo, e whaia iei se whaai unga. E le whaanga solongo whaatale noanga, a le whaala popotonga o whaaputunga tupe mo le lumana imanui o tangata Sāmoa le nupi whaa, e le whaatupe ina mai lea e sao whanga tangata whainga ruenga, o se vae ngā tupe mō ngā se ngase awina atu mō tong tinga tino I whafo, le sa fuafua ave se ina mai ai le 3% mai le sa whanga le tangata, ma le 3% atoa I le 1% mai ile e o loo whainga luenga I le whaisa o whanga. E le whaatala noa ngā muli o le mta upo, e le whaamali eina nisi o le atunuu, e pe no lato whaalia, e ala I lato vasili sa tu I natu. Matali na tu ina mai el teite whono le komiti whaafoe o le nupi whaa, Papa li pa no tavita moala. E whaafianga o mai. O mo tausanga. Papa I insua lea. O mai tausanga e whaaselau na e alu, e whaaselau whena te tongi e mātou. Le walu 10% e tongi o le lua 10%. Ia au le ave foi whafo. Ia e lei whasili miti a e sila le lei I le tūlanga ua iailo ngase. Awa e te tau au na tasi le avenga o le ngase. Ma sila fia le lei e whale mai.
le tūlanga o ilo ngasi. Fautuanga, i le amatanga o lau folasanga. O te iloa le mea tā o tuli lewa mamalu la tunu, o tuli fo i tangata le mātou staff. O le awhianga lea o le totongi. A whapea lua whamaonia tato consultation o lau normal deduction a le iai, o le sauna mo le medi scheme. E paula le tesiri, o le mea e ono a whia ai ia lau entitlement ma lau short term. A le wau whai atu a vesel me tau le medisave. Le sa tu e a mai le 3% o lau wa salau saupanga, ma le 3% al fai ale tangata e ona ngā luenga. 1% fund a koai le melea o mo. Lea wa iene manator committee e tusa mautou fai tuanga. O le ale fai al melena. Ai au mai sa o lava lau tolu se lau pe apa o ele ke dalo le scheme. E a veces sa o mai lau contribution. Alono winga. Na le tolu se lau. Na whesilingia ni so lea tano, pe whaamata e o au ngālo lātou te bisa tu ina tuai whautuanga le komiti, pe wa whaatino lava lo lātou whina ngalo, e au no male maali lia ia i o le au whaisao whanga. Matou te whao ngā pa tala whea ngai ma le scheme. Ai le mawhaina matou whao ngā se whautuanga. Ai a whia le tatou scheme. O le tale nea, o le whaluenga ngā le komiti na laina a mai le kapeneta. Matou tirichilo a mai o tau whautuanga. A leo matou talia le whautuanga lea e ave ese le medisave. Wa toi whaawi i tua le loia le vang whaapo whai le JPP, le tālo sanga na whesiringi ai le whaamasinonga, e sana whaamana manga, e le whaawawina le tamai tai pāri mia le tōwhinga e fua i le whaawhai. Mai wa manatu e le JPP e toi ave i tua, e na wawhaia ina le lafo na whaatuina i le pāri mene. O se tālo sanga le JPP e whaasanga le tamai tai pāri mia, o le ofiso le loia sili, vai ngā whaaupu whai e le whaatua tui le tua Sāmoa ua tasi, ma le fionga e le whafonga whetalai. O tala whawila amtango neiva yaso maduia telo le tātua tino, whaasoi fuia.